Uphelile ukuqhagela namhlanje lamanqamu umthandeni ke usevele wasidedela ke isihloko sealbum yakhe ke lapha ke esithi ke impisi ke iyalaya webafethu lelo soka kade abantu abaningi balilindele ke lapha ke bafuna ukubona iCD cover kanjalo ke naso ke isihloko somsebenzi ke kamthandeni icokamilisha ke into ensizwa ke dume kakhulu ke endaweni ke kaMaskandi nalapha ke emdletsheni ke endaweni ke yangakubo ke lapha ke lensizwa ke yenze izinto ke eziqophelweni liphezulu njengoba sike sabona ikhipha ishepi sejezini iphinde ikhipha negushi ke njengoba ke sizokhipha ke lapha ke line up ke yezingoma ke ezithi mazibe u13 ke lapha ke ukukhomba ngokusobala ke ukuthi cha leli bhanoyi ke liyawa ngempela ke nge30 ke lapha ke mesikhuluma ngebhanoyi sikhuluma ke ngomsebenzi omkhulu ke ulindwe ngamehla bomvu ke isizwe ke sama Red Nation njengoba ke sithembisa ukuthi ke cha lo msebenzi ufuna njengoba ke unjalo ke eqhaweni labo ke lapha ke sithi ke isihloko ngikukhumbuze iyalaya impisi akusho mina kusho umthandeni icokamilisha mfaka amanqele ke lapha ke insizwa ke eyaziwa endimeni kaMaskandi kakhulu webafethu kuphelile ukuqhagela aphelile amaqhinga isisikhathi sesifikile ne30 zika November seziyashaya asithokozele nje ukuthi ke amacoka kaMaskandi abaningi akhiphile namanye asazokhipha siyabona uMdumazi noMroza ke lapha ke kodwa ke lento njengamanje isemdletsheni bafethu ileso